3.6.2024. 13 sati i 55 minuta. Otprilike 10 km sjeverno-sjeverozapadno od Banja Luke kod magistralnog puta M4. Nastala je šteta ni više ni manje nego od tornada. Po svemu sudeći poklopio se splet okolnosti koji je prouzročio ovu vrlo rijetku pojavu nad ovim područjem Europe. Rekonstrukciju ovog događaja započinjemo pregledom sinoptičke situacije, a onda ćemo se prebaciti na radarske slike i pregled nastale štete koja nam je i potvrdila da je stvarno u pitanju tornada. 3.6. se iz Italije nad naše područje premještala Visinska dolina, koja generalno u bilo kojem dobu godine donosi nestabilno vrijeme, a u proljeće i ljeto su te Visinske doline praćene razvojem oluja zbog toplog i vlažnog, odnosno nestabilnog zraka ispred njih. Centar doline je prolazio iz sjevernog Jadrana preko središnje Hrvatske dalje na istok. Jače izražene doline imaju i jače izraženo strujanje vjetrova, posebice sa svoje južne i istočne, odnosno s prednje strane doline. S ovom dolinom jači vjetrovi su bili prisutni u BiH i na istoku Hrvatske. Upravo tim područjem su taj dan bile prisutne jače i bolje organizirane oluje koje koriste to jače strujanje vjetrova za svoju organizaciju i jačinu. Između ostalog imali smo nekoliko supraćelija taj dan, jedna kod Banja Luke, jedna u Podravini i jedna koja je iz Bosanske Posavine prošla kroz istočnu Slavoniju dalje u Srbiju. Najzapadnija superćelija, ona kod Banja Luke, je proizvela tornado. Njezin razvoj započinje u 12 sati i 45 minuta, otprilike 20 km zapadno od Banja Luke. Strujanje vjetra je bilo južno, ali superćelija skreće u desno od glavne struje vjetrova. To je jedna od karakteristika superćelija jer ih tako njihova rotacija usmjerava. Proći ćemo u drugom videu detalje o superćelijama. Oko 13 sati i 55 minuta južni kraj superćelije, gdje se nalazi rotacija i gdje uvijek nastaje tornado, dolazi do područja Mišin-Hana. Nažalost, nemamo dostupne radarske slike visoke rezolucije, a također niti jedan bliži radar. Najbliži radar je onaj na Bilogori, udaljen oko 100 km. Radar na tim udaljenostima ne može skenirati najniže dijelove oluje gdje se tornado razvija, pa ne možemo imati vidljive fine detalje po kojima bi mogli radarom potvrditi da je tornado na tlu. No zašto se baš tada razvio tornado? Kod nas sve puno ovisi o lokalnim uvjetima, o lokalnim prizemnim vjetrovima, posebice na brdovitim terenima koji usmjeravaju prizemno strujanje vjetrova oko brda i planina. Naravno, važna je i organizacija superćelije. No to nije sve. Jedna od najnovijih studija je pronašla da druge ćelije u blizini superćelije mogu utjecati na nastanak tornada. Teorija kaže da kada se druge ćelije sudare s glavnom olujom, u ovom slučaju superćelijom, one pojačaju prizemne vjetrove što pomaže nastanku tornada. To je i logično, jer svaka ćelija stvara vjetar sa svojim pljuskom. Ono u čemu leži kvaka je da se taj sudar mora dogoditi u južnom kraju superćelije gdje ona rotira, kako bi se s dodatnim vjetrom rotacija ubrzala i zavrtila u tornado. Ova nova teorija je i mogući uzrok ovog tornada, barem po mom mišljenju, ali ipak s dozom rezerve, posebice zbog spomenutog nedostatka bližih radara. 20 minuta prije razvoja tornada nastaje ova manja ćelija. Ona se kreće prema sjeveru s glavnom strujom i ima smjer prema superćeliji koja se kreće sjeveroistočno. U 13 sati i 50 minuta ta manja ćelija se sudara u južni kraj superćelije i doslovno par minuta kasnije se razvija tornado. Osim što je ta ćelija osigurala dodatni vjetar, ona je sa sobom donijela i dodatne oborine u taj dio superćelije i te oborine su vrlo vjerojatno poprilično zaklonile tornado. Na engleskom za tako nešto postoji naziv rain wrapped tornado. Vjerujem da je to jedan od razloga zašto nema snimke tornada, kao i zato jer je sve trajalo 2 do 3 minute. Nažalost, u BiH nema Google Street View-a, pa je trebalo detektivski preko satelita pronaći oštećene kuće prikazane na televizijskim snimkama. Uz pomoć štete se može barem otprilike odrediti putanja kuda je tornado prošao. Ono što nije poznato je gdje je točno tornado započeo, da li je to bilo negdje u šumama ili baš kod ovih kuća uz magistralu M4 koje su oštećene. Isto tako nije poznat ni kraj putanje, jer nisam uspio pronaći da li ima štete dalje prema sjeveru-sjeveroistoku. U svakom slučaju, šteta se dogodila minimalno u dužini od 500 metara i po onome što je prikazano na snimkama, minimalno 200 metara u širini. Ovakav uski pojas štete, gdje je doslovno jedna kuća oštećena, a susjedna već nije, nam govori da ovo nije bio vjetar iz jednog smjera s kojim će štete biti sporadične, ali prisutne na vrlo širokom području. To nam govori da je stvarno u pitanju vrtlog, odnosno tornado koji je napravio lokalno značajnu štetu. Osobe iz Europske baze opasnih pojava
koji se bave prikupljanjem informacijama o tuči, tornadima i poplavama iz oluja, se također bave i procjenom jačine tornada s obzirom na nastalu štetu. I oni su potvrdili da je stvarno bio tornado u pitanju i procijenili su ga na jačinu IF2 i to s obzirom na štetu krovova na kućama gdje većina konstrukcije nedostaje, što je najveća šteta vidljiva na snimkama. Za najtočniju procjenu jačine bi naše državne hidrometeorološke službe u regiji trebale izaći na teren, procijeniti jačinu i napraviti analize. Za kraj pojašnjenje zašto koristim riječ tornado, a ne pijavica. Pijavica je naš lokalni naziv za vrtlog i najčešće je vezan za morske pijavice, na engleskom waterspout, gdje su one i najčešće. Može ih naravno biti i na kopnu, pa se može reći kopnena pijavica ili na engleskom landspout. Takvi vrtlozi, odnosno pijavice, nastaju iz jednoćelijskih ili multićelijskih oluja. Vrtlog koji nastaje iz superćelije je tornado, bilo da je to u Americi, Europi ili negdje drugdje u svijetu. Pa kad već imamo tu riječ, onda bi bilo dobro znati tu razliku, kada koristiti riječ pijavica, a kada tornado. Biće i to jedna od detaljnijih tema budućih videa. Pozdrav!